Kikubor nakaslem jong unong san hima. Unong ay buit balarang babha jong kaseng United Democratic Party UDP uba BM Lanong ubaday UMLA berim kamalki nong thamai constituency ulapin kare banlajekun na nongkrem constituency kabahap ha East Kashil district na kabanta ka election MLA kabansalong hausnam arhajar arpulai katbaya ka East Chelong constituency kabaw ada yakun Arsin Arwat persya ya kong amprin lengdo unhab ban ino Henry un IT sya waipat urang baon yakun nakaseng UDP persya ya kong amprin lengdo kabadai ka MLA bamenta kabami khmat nakaseng kongres uba BM Lanong uloong basisin ba ulami syamadan umdan jing suting yikirtong kiba pauli pa hanong krem constituency kum UMLA bamenta ba lambor malangyang uba dasakyat lamare uba day menteri ka sarkar jala baru uba adan basya moit kum juru bat kiwide ki badang yami hakin dikipor benangwan Ajar pulai dah pinang ipin krep yang. Okey. Namanya. Ni khep ha ngi don kibri ba khambit nta. Pini akun hi dalena pina pe akun ada kiwai. Na adon ke jimut ban kemria asya konsumsi barim. Okey, kamu sih barem. Ngalami khmat ing badar ting arsin. Tika tu mar ting nta ha ba non krep. Nampak rai taba ke jimut juga adon. Banyak kun krep. Banyak ya kun non krep. Pi akun banyak krep lagi hak tu adon pada sakyat. Minister. Ya Tu dalam. dah se ono. Banyak don ono. Bak nong balambor ge format. Kan bomi ke. Sim balai te kan bomi ke. Pun hang ni fai ano hang malki, hang ni is chelong. No paria tu ipi. Dengan don ke je selong. Dah salah. Tu dan bak wapin sya naklai. Dah khulai ipi. Dan bak wapin dan jikreman sya nong krep ru Menyakit wapin. bok yu pai ba. Ngomong yu tau pai ba hanu kena posisi. Yu pai ba hari kasi yang tiada garuru. Kin kam so tu no kendia. Kin kam so tu no kendia. Kena menginyo sokar khambit. Tu kru shibun. Khulai ipi ru.